Bayigqebhuze yonke indlu endaweni yaseGugulethu ey'ngane zakwethu kusolakala ukuthi kunesidumbu esigqitshwe phakathi endlini. Ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Kusolakale ukuthi kunesidumbu somfanyana owaduka ngoDisemba ke laphana wey'ngane zakwethu. Ngokusho kwephephandaba wey'ngane zakwethu elibutshuze ividiyo ke laphana wey'ngane zakwethu ey'nkundleni zokuxhumana ezitshisayo lithe amaphoyisa ashiye umyalezo ke laphana wey'ngane zakwethu emphakathini ukuthi uma kukhona abakutholayo uma begubha laphana endlini okuyithambo mhlampe okuwumfanekiso womuntu ke laphana wey'ngane zakwethu babikele amaphoyisa ke laphana wey'ngane zakwethu. Igqejuziwe ke indlu bayiqeda ke laphana wey'ngane zakwethu kodwa ke bagcine bangakasitholi ke isidumbu ke laphana wey'ngane zakwethu. Thina sizokufakela ividiyo ke laphana wey'ngane zakwethu kwi-comment section bese uyakhomenta ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Khumbula ngena laphana kwi-comment yethu yokuqala uthole ilinki izokuthatha ikubeke ubuke ividiyo kuqejuzwa indlu kufunakala umfana owaduka ngoDisemba. Noma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile ucindezele subscribe ucindezele nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha siyi-channel. Siyabonga.